Yabona uma ufuna ukubona ukuthi uyakuyithethe iStudio 7 wayilethe endlini. Awufuna ukubona ukuthi uyithethe iplate iRadio Zimbabwe wayilethe endlini. Amuthatha umfazi wakoNcube. Umfazi wakoNcube ukhuluma nani stop. Into akhona kakhulu. Uyakuyithethe inyeza siphete emaphaneni wayilethe ekhaya. Ona wamenzela imistake lapho khona usenkingeni. Lo mfazi wakoNcube usizokwazi ukuqalekisiwe. Usibekwazi ukuthi inhlanhla impeke eduze kwakho uma unomfazi wakoNcube. Ngoba umfazi wakoNcube ethi ngikhuluma. Eziyakhuluma indwangu zenkosi. Uyabona umfazi wakoNcube ufana le radiator vele. Kona noma ufuna ukulala yena kuphela inyozi ezingapheliyo. Umfazi wakoNcube isiqalekiso. Abona umfazi wakoNcube usizokwazi ukuqalekisiwe eziyakhuluma lezi zinto. Nafika ngathi ngiyayidinga yabona iDream. Nabantu bangadinga nje yabona iDream. Nabantu baNcube asathi ngiyabathanda. Futhi abantu baNcube the reason why ngibathanda abantu baNcube bahle. Bahle kakhulu abantu baNcube. Khona abantu kufanele ukuqala uyefuza. Lento ukhuluma manje esizondile ngathi ukhona uhlala unokhona ngathi wasala umfundisi uqinishasa umhlozi ngotshani emuva uyazivunda ngathi aqhaphukele inhliziyo ukwenza ukuthi ube muhle abantu ondwangu bahle balidespo. Ubona wamenzela imistake lapho khona usenkingeni. Ngoba umfazi wakoNcube ekhe emkhuluma eziyakhuluma indwangu zenkosi. Uyabona umfazi wakoNcube ufana le radiator vele. Umfazi wakoNcube ukhuluma nani stop. Uyakuyithethe inyeza siphete emaphaneni wayilethe ekhaya. Konke uyakuyithethe iStudio 7 wayilethe endlini. Awufuna ukuthi uyithethe iplate iRadio Zimbabwe wayilethe endlini. Amuthatha umfazi wakoNcube. Kona wamenzela imistake lapho khona usenkingeni.